skolmat, hälsa, mångfald. Globale Perspektive, lokale Implementation und Motivation. Motivatsioon, kogukond ja inspiratsioon. Eating City aitab meil kokku tuua palju inimesi, kuna meil on vaja suurt kogukonda, et selle suure ja kompleksse probleemiga tegeleda. Brilliant mind, comprehensive view and unforgettable experience. Знание, осведоменост и възможности. За мен проектът означава, че има много възможности, че проектът е като врата, която отваря възможности за много проекти да бъдат осъществени и хората да допринасят, въпреки да си мислят, че не могат да го направят. Inspireret, fascineret og motiveret. Co-creatie, inspiratie, progressie. Вдъхновен, предизвикан и променен. El cambio viene. پرشور، با برنامه و خوشمزه. من لغت با برنامه رو انتخاب کردم به خاطر اینکه در همه برنامه ها هممون شرکت داشتیم و خیلی هیجان انگیز بود. Hope, equity, and sustainability. I hope that we continue to build a better world in an equitable and sustainable way with the knowledge and the passion that we bring to this conference. همه شمول، توانمندساز و روشنگرانه. Viden, venskab og samarbejde. Migliorare, convivialità, condivisione. Penso che condividere questi momenti sia gratificante e ti fa crescere. Inspiración, conexiones y oportunidades. Nieuwe connecties, inspiratie, gepassioneerde mensen. Inspiracija, znanje, akcija. Inspiracija je ključni začin Eating City-a koji ideje pretvara u djela. Amicizia, umiltà ed equità. Diskuze, zkušenosti a příležitost. Diskuze o životě ve školní kantýně i mimo ní. Inspiration, Community, Vision. Ich bin sehr dankbar dafür, Teil dieser Community zu sein, die sich so ambitionierte Ziele gesetzt hat. Inspirerende, reflekterende og forbindelser. Conexões, inspiração e pensamento sistémico. Se queremos mudar o sistema alimentar, precisamos de pensamento sistémico, com diferentes atores e diferentes disciplinas. Should I do it again?